دم باش خوندکارن هیجا ایرو وانا مج بشه دویم وانا هفتا نرخین جدرین خزایی. بری در زاخوی جی بری آنا مبربو آبری او جی جدرین خزایی جمع هبون لسر گریدان امرو بابا خزایی را نهامی در باسی وانا خببن ویده که جدرین خزایی دمان بیشین جدرین خزایی ویده که گرینگی جدرین خزایی هیه. البته اف جدرین خزایی امبیشن لگوری مروف و جهوی و دماوی تیگ هرتن. نلوده که جهو دمای تنه تیگ هرتن امبیشن لگوری پیوستین مروف تن گهرتن. اف گهرتنانا امبیشن نرخو لذا مزاختن آوی جدرین خزایی بباندورن. البته که دسردمین دسپیک ده البته که مروف آف تنه جبو امبیشن بخارنا خو و جبو آفدانا چاندنیا خو تنه بکار تانی. البته که دروج امی ایرو دجی ام دیوینن البته که دهلبرینا ام بیجن انرژی ده تیپ کارانین ام بیجن ده پیشمچونا پیش سازی تکنولوژی تیپ کارانین و هر وقت دیجی تی بکارانین. یعنی ام بیجن گرینگی خو استاندیه. هر وها ام بیجن پیشکتنا ولاتن ایده پیش سازی ده و ده علی تکنولوژی ده بیجن گریدانا جدرین خزایی یاوی ولاتی ده هیا گریدانا وی بی ولاتی هیا البته که دسردمی نو ده البته که ام بیجن دما گومرو دست به چاندنی کریه و به کاراینا آخی کریه ولی که آخین ای هری باش به دست خستیه جبر گفت چاندنی آخین ای هری باش ای امبیجن برهمدار جر دوی مرو به دست خستیه لبیده که جی امبیجن گرینگی آوی هاتیه آوی آخی هاتیه ستاندن اف گرینگی امبیجن آخا چاندنی امبیجن هر گو دچه و پربونا وانشینیا پردکه بیتر بویه لذلك أمبيجن جدرين خزاي أو جي يا هري جرين أمبيجن دارستان جي أو جي يك چاندني يعني تين چاندن لجلك جوان دريا جدرين خزاي هاتنا چاندن مروب لذلك جلك بيوسي خوش تدبه جي أمبيجن جوان داران چاوا دكه تي وان داران دبرينه شخورة دبه أمبيجن يعني سودوكتنا خوجي دبه بيوسي خوجي دبه لذلك لي أفدارانا ناين چاندن يعني بيجوك بين چاندن ولو دمينن افدارانا اوجی دروج جامعه ایرو دیجی امبیجن ریباز نوجن در کتنه هولی ویده که اف ریباز امبیجن وقت دارستان امبیجن قریب نخواه نو بکن و نو بکار بین یا امبیجن نهشین بین تین بکارانین و به وی آوای امبیجن سود تی ورگرتن آن حال ویده که دبی لشونا وان داران گوتین برین افدای گوتین برین امبیجن دار نوجی تین چاندن یعنی امبیجن دروج اما ایرو دجی حیان هاجی دار تین چاندن او جه گوگ داری هاتم راندن لشناوان دار نو تین چاندن ده ساسالا داویده به آوایی که امبیجن بلاوون و پیشکتنا ای گوگ درکتنا پیش بیده که امبیجن خواسته که جبو امبیجن جدرین خوزایی بیده که به پیوستی و تکنولوژی جی گو پیش دکبن بیده امبیجن گریدای وینه و ده ناو هر دمی ده امبیجن تی گوهرتن پربون ده هجمارا شینه ای جیهانی دیجی پیش دکبن ای تکنیکی بیده که امبیجن پربونا شینه جی زیده ده به هندره جیهان جی او جی گریدای پیش کتن ای تکنیکی نه و پیش سازی ای نوجن لیده که امبیجن هیمانین امبیجن گرینگیا جدرین خزایی پر دکن و امبیجن دستگرتنا کومرا کدریل ویده که امبیجن دوی گوهرتنا ام دبینن امبیجن کومری ای کدری دستپیک مروف چاوب کارتانی دویده که دستپیک جبو امبیجن گرم کرنا مالان تنه امبیجن دهات شوتاندن خوبی گرم کرن لی امبیجن درو جامعه ایرو ده دویده که چاوات کمرو دویده که دپیش سازی دهاتی کارانی وق امبیجن حسن و امبیجن پولا دویده که دریا گرم کرنی هاتی کارانی و حیارو جامعه ایرو جی بردوامه دویده که تی پیداجی کرن دویده که جهواری امبیجن حسن و کانین کومری و نرخین آبوریه راست بجی امبیجن دست قستنه گوتی کومری بنگهین امبیجن پیشکتنا پیششازین نوجن چی دیگه د پیوانه که هری مزن امبیجن شواطا وی دست بکریه یعنی اوانا تین شوطان حیام بیجن تیب دست قستن و پیششازی ای حسن و پولانجی ده تین هلبراندن کومر پردکه وده که کومر جی پردکه الفكرة كده أمبيجن دصالة دصالة حجدان ده لولاتن رج آواجي به سود ورقتني جي كومر
komira daran ve hatiye helbirandin. Ji ber vê yekê em bêjin sedemek kargehên helbirîna û cihwaribûna hesin jî ê li welatên ku yên Amerîka li Ingilistanê û evê ji çalvêdekê em bêjin herêmên daristanên ê hatine avakirin. Li vê dekê li cem wan hatine avakirin. Ev yek ji bo sedemê em bêjin daristanên di demek pir Kurd de di ziyanê pir mezin û rûbirû jî vê dekê bimîne. Heta li vê dekê em bêjin heta li neh herêmên em bêjin ji bo hilbirînkira a em bêjin komirê daristan jî bi tevahî jî em bêjin hatine tûnekirin. Gelek daristan hatine tûnekirin em bêjin ji ber ku ev komir dihat derxistin. Em bêjin pêşketinên di pêşesaziyê hesin û polayê de pêşketinê li Ingilistanê. Li vê dekê li cem wan ev pêşesazî pirin ê hesin û pola pêşketine. Ji welatên Ewropayê jî û welatên yekbûyî yên Amerîka jî rê li ber em bêjin hilbirîna û cihwarbûna an bêjin hesin û biriya komirê kevir jî vekirine. An havê dekê ji derên xwezayî û xebatên mirova li vê dekê ji derên xwezayî û xebatên mirova wektê naskirin mirov destpêkê em bêjin gelekî ji derên xwezayî nas nedikir. Lê li vê dekê em bêjin bi demê re hêdî hêdî ev jêder hat vedîtin ev xwezaya hanê li vê dekê hat naskirin destpêkê wek hinek çalakî hatin bi destxistin. Ev çalakî çi bû? Ev çalakî hatin bi destxistin em bêjin lê di roja me îro de jî em bêjin qatên pir cuda jî hatine bi destxistin. Hatine kirin yanî mirov destpêkê hinek çalakî bûn em bêjin gelekî kar nedikir belkî karek di dot kir lê bi pirayî nedikir lê di roja me îro de gelek kar dikirin em bêjin li vê dekê ev karek dikir mirov vê dekê em bêjin destpêkê di vedîtina kanzayî de wek kanza em zanin gelek kanzayê bilerd hene ê sererd hene li cem e wek petrolê komirê em bêjin hesinê polayê evana girt hatin dîtin lê li vê dekê em bêjin ev kanzayek dihat dîtin qatên ê çi bûn ê pêşî bûn û em bêjin li vê dekê cûr bi cûr bûn û dihat çêkirin. Bi çêkirina bendava re berê xwe mirov da çi da avê li vê dekê dema bê bendava ji xwe re çêke dibe av hevaya heya ev bendav bihatane avakirin û em bêjin ziwakirina hêzanê re axên çandiniyê ji bên bi destxistin. Dema em bêjin cihekî em bêjin bên bendavekî ava bikin dibe ew cihê han axa wê jî em bêjin gelkî baş bi ji bo çandinî jî li derdora wan çema hebe. Li vê dekê jî bikarayîna hin jêderên xwezayî her kes bi hêman awayî li vê dekê em bêjin bandor nake li vê dekê û hin jê jî derfetên projeyên ê em bêjin ê nû jî li vê dekê ji hêmana re jî em bêjin pirsgirêkin derdikevin. Ev rewş ji bo derdorê jî hêman e. Bikarayîna hin jêderên xwezayî ji bo em bêjin derdorê re bandorin erînî dike û hin jî dibin sedema rûxandina avakirinê. Li vê dekê kargehên em bêjin kaxezan ê guhtên çêkirin. Ev kargehên ê kaxezan dema dihatin çêkirin li vê dekê bandor li çi dikin? Bandor li wan ev ê gog çandiniya xwe dikin li cotkara dikir ji aliyê çandiniya wan de ji ber gogê ev kargehê ê kaxezan piraniyayê çi jê re pêwîst bû av. Av gelekî jê pêwîst ji bo jî bandor li kê dikir lê cotkara dikir. Li vê dekê jî dema got em ji aliyê derdorê ve em binarin em çi dibînin di encamê de em bêjin çêkirina bendavekê de em bêjin parastin ji lehiyan ji ber got dema ev bendav tên avakirin me ji çi diparêze ji lehiyan ji baranê zêde wexta bê ji bo ew lehî çê nebe li ser vecahiyê. Li vê dekê ana me derbasî beşê xwe dibibin li vê dekê bandora jêderên xwezayî ya li ser pirbûna hejmara şîne ya li vê dekê çi bandora jêderên xwezayî li ser mirova heye em bêjin ser pirbûna wê. Li vê dekê dema got em li cihekî jêdera xwezayî werin vedîtin bi xwe re çi dike li vê dekê bandorê li ser hejmara şîneya dike em bêjin hejmara şîneya em bêjin li gundekî be ya em bêjin li cihekî dibe ev hejmara şîneyê wê kêm be bi vedîtina jêderên xwezayî jêderên xwezayî wek çi em bêjin wek me got hesin be petrol be zêr bi zîv çi bê dîtin û em bêjin heta axên ji bo çandiniyê jî bê dîtin li wê dekê hêdî hêdî mirov pir dibe ew girêdayî jêderên wê xwezayî. An havê dekê em bêjin
باجاری اله باتمانه باجاری اله وقت ناسکرن لویده که دما گود سال 1948 دلویده که جیای رامان جها دیتن بترول ها دیتن دما اب بترول ها دیتن لویده که شینه اله چقی سبو هجماراوی نحصد بو نحصد کسبون لویده که اب نحصد کسانا پر بلز پیش کتن چا پیش کتن گریدان جبرگو بچه او بترول هات بدیتن لجمانا ده سالا 10,000 لویده که جی لگوری ام بیجن هجمارا ویا لویده که گیهات 456,000 دما اله ام بیجن ده سالا 1927 دجی ام بیجن گندگ بو لویده که گندگ بو لی ده سالا 1955 دجی بو خودی چه شارداریک بو خودی شارداریک لویده که ام بیجن ده سال 1957 دجی اوجی بویه نافچه که ده سال 1990 دجی ده آستا ام بیجن باجاربونه ستان لویده که یعنی اله ام بیجن ده دسپیکی گندگ بو هجمارا شینه و ام بیجن نصد بو لویده که دما ابترول هادیتن او ام بیجن مرویگ هاتل ویده جیان پربون بو نافچه آن حال بده که وانا ما بداوید به امی پرسی خوی نرخاندنی چرا سر بکن. پرسامه یکم دبیجه گرنگی آجیدرین خوزایی یاج بو مروان لگوری چه تی گوهرتن لگوری جه و دمی تی گوهرتن و لگوری پیوستین مروان تین گوهرتن. لبیده که پرسامه دویم دبی دنا برا بکاراینا کبن و یا نوده جالیه برینا داران و امبیجن هفروپرنه که چیکه لبیده که امبیجن ددمین ای کبن ده مرو پیوستیا خوشبان دارد بر یعنی اف دار دهاتن براندن لیل شناوی ندهات چاندن یعنی دما بدمیر بصالح حیا دهات چاندن لی امبیجن ددمی می نوده لبیده که دما گته برنجی آلاب نوین هنه اف داری ای هری گرانتین براندن لیل شناوی جی تی چاندن پر سامی سیم دبیجه هیمان گو گرنگی آجیدر خوزایی پر دکه چنه یک جی ام بیجم کومرین کبرینه هستنه بولای اوانان آجیدر خوزایی پر دکه پر سامی چارا دبیجه بکارین آجیدر خوزایی جبو هر کسی ارینی او یانجی شروبه بکه دویده که وکم زانن بکارین آجیدر خوزایی جبو هر کسی گرنگه یعنی بپرانی جبو مروبان گله که گرنگه جبو پیششازیا گرنگه جبو ام بیجم پرگونا شینه یالوی جه خوزایی پر به گرنگه پر سامی پینجا دویجه باندورا ودیتنا بترول یا لسر هجمان شینه او مزنبونا باجاره چیه دویده که او جه گوگما گو بترول لی دیتن وگ لی باجاره الهی هاد دیتن دویده که هجمارا مروفا دما هندک به باندوری لوان دکه ام بیجن اوی گدوی کاری دکن یا ام بیجن مروفن جه هریم تن بینوین باجاری هان لویده جیان بکن لویده که جی پرگونا شینه چی دیگه جبرگو کارو خبات لی هی ام بیجن دست به یک جی بترول آن حال لویده که وانا ما بداوید به او ببینید کیف خوشیده